लाइफ सिंह माइकैदगी ख्वाई पुनबू तराम ओपसरी असिगी पाउचेगी मरुब पाउ खर खंगजरी ममा सिंह मिलु पिरांग मरक्ता नोंसुमदगी UNFMP की कैम होंदोहनग्रे MPA पुथोखिबगी मायक्ता हौरखिबा मियाम तियाई गैस काबलगा तंखाइबदा अनि सोले कोतुना लाउथोखिबा पुंग निफुनि पांगी बन लोइखिबगा gamgiphaida irang horkhre kisina kangla tumbi tam thumjilakpada security na thingre NPA ki president awangbogi wafam yumpham yaude Ratan Kumar YouTube yanaga Dr. Sadon Layang nubdagi PMC khre lenga ki thombising asidagi thabo lepai khung changselagani Sarat 3 language policy sanaroi CBSE garina pollution hantan bangamloi study sotharba mairoi singda visa konyen thokre naga ambition taruk mihat ke achuma wayan phangal haiduna human chain chemba yauna wakat khungyan changsengkhre ansamna condemn tawragli hauji maru paw sadona mu pijari Imphal East ki nongchumda leramba pambaina luchingba United National Liberation Fund ilami singlup MP gi music miyagi athingba yamayta nongchumda gi hungdohankre makoi pukhiba yaro haina khong changsengkiba Miam Tiaga Scap to Tankaigre, Miweni Chole. Pambaina losing by United National Liberation Fund, he impan is non chum the labor. Zani Mogdrom to Battalion came the labor land missing of Tokre, Luina Natara Subaya big personalizing Mapama said deploy Tokre. Came a cylinder Pambaina losing Baka dressing Mapama Sipatado to Nasa Kidanaba, Yan of my bench and beating the Nopung Singre. Langaki Wataram Yamatung in non chum the labor Pambi losing by UNLF MPAG. Landishing of Tolagani Haina, Pau Tanabding a sea in Pan is the second conduct with a sea manung and a labor non chumama de Uyumpo and Nigilona Banabida. I angan badagi hauna in my bills and lambiting to the tonki. Marasida State Police Force, Central Forcing Amadi, Rapid Action Force, Kiyam the person sing Mapamadura Lactona Palm the Toto Totanaba Mapamadura Totona Lakey. In my bills sing Amadi Miam lambiting Bagaloina, MP Lam missing Mapamadu Tato Payaroi. Nako ina mafam asi ngakto laibana kunja sing na ing na tapna laibangam libani no magi hingna bohona bada thabak thorom khardang oir base pangthobangam libani akoi Central Force State Force na thajaba thambangam dre haiba pen da be kholaw kya lauduna laiki ke madui lambi yamba imai bels na MP gi lami sing chakidana ba khong jansin jana laiki matang koini MP gi career sing adu thadol kide amadi mafam adura lagniba security force singa leram liba miya aduga mukna ba horki security force na tiaga sel kya kaptana miya butang khaina ba horki masing matong da pambaina luchingme unil ki ka da sing khula yauna full military uniform da khong na tholak pa horki loina na makoini season na ba gari sing ka da sing haptana matang tholak pa horki asida chu imai bel miya na chapero hene thingduna laiki Masigi Batung Security Force in Mianga Munaki, Luina Security Force Tiaga Sel Kaki. Security in the Tiaga Sel Kappa Dura Mio and Nichopaluina, Mio Kartu Quantabayauki. Mianga think basing do Security Force and now Karbatung the MP Lambishing Mapama to Tarutuna Satkinava, Taranto Loiki, Amadi Mapama de Pambana Luchimi Kika Dessing, Mapung Para Lotupangoki. Panbay Lengaki or the Gimatumina Pambana Luchimbi Kika Dessing Tasi could date home. Hongduan na ba thawang torok pada mafam aduda gi MP gi lambi sing hongdok pa yaro hene jam na bi mai bel sing hautuna lambi thingba loina na makoin puthor polong kya mai thagi be thoruk su leikhre nimitumuk ta India lenga ki order ni haiduna MP gi battalion asi karing ba hongki ba tabri Manipur lenga asi sage gi metan asi bani khanduna makoi miya na boycott tawgani haiba wapam iram dam kan ba lup ima sinuk ki convener na phongdok pasu leikhre Kotu na laothokhiba pungni pun pangi ban loikhibga gamgiphaida irang horkhre kuki singna kangla tambi tam thomjilakpada security na thingkhre National Highway anida nagasina chathariba highway blockade handolu haiduna Committee on Tribal Unity Kotu na laothokhiba pungni puni pangi matam hek loikhibaga kampupi mekaiteki masing lamlaba kuki sing horktuna khungeng changsinkhre Namdilong da nagasina lambi thingni badu tamda thomjena rabo hanarpada security na maya de thatuna tia gas kabla khongjong loising tangkhaigre haukiba me thagi taram de kampupi district ki lelong laifi khulda naga kun mathoi phaga ga atei thadolga taruk tamthina halakpa thado adu bianing da phondo tuna naga taru mihat ki justice piu hairtuna naga fruki miwisina kampupi district ki namdilong mapada National Highway economic blockade chathar kibani
हाई ब्लॉकेट असिना मरम ओरगे कुकी सिना खुंदाबा मरोइना कांपोपीदे नोंगमदा चंगदबा यादरा पोलमसिंग अवाटपा लेरखिबनी मदुगी येंगना कोतुना नागासिंग इकोनॉमी ब्लॉकेट लोइसननबा पुंग निफुनि पांगी मतम थाखिबनी हाई पुंग निफुनि पांगी मतम अदु लोयदना कुकी सिना ngasi khongjang adu changsinkhibani khongjang adu कांपोपी डिस्ट्रिक्ट तालोलोंग खुलदा कुकी फुरुकी मियोइसिंग पुनबा हरक्तना कना तोंबी तमने रेली ओइने लाकी न्याय खोंगचर दु गांगीफाई पर सिक्योरिटी पर्सनल सिना मखाताना सप्पा यारो हैबदगी नकल अनिगी मरक्ता ngahaguna तुंगदा सिक्योरिटी फोर्स टीआई गैस खेल क्या कापतना मियाम अदुबु तंखाइकी मदुगी तुंगदा खोंजोलो सिना मखाताना नेशन हाईवे में फमजिना नगासिना कुकी सिंग चाना थंगनबा हिदाना थाना चिंग तंगाई फदो पोलंसिंग पुसिलकदा थमलिबा थिंगबा लखथो हाइना डिमांड तौदना लेकी पनबा याई कुमजा 2023 की मे ओमदई हौदना मणिपुर थोलकिबा कालुकी इरांग असिना मरम ओइरगा इरांग थोंगलिबा मैतै अमसुं कुकी फुरुप अनिना खुंदाबा खोलसिंग ताइना मफमदा लाइगाना बफर जोन हाइना थेमदना लाखिबनी हाइरिबा बफर जोन असिना मैतैसिना कुकी की खुलतमना जंगसिनबदा सिक्योरिटी नथिंग पिना ngasi फावबा लेरी अदुगा ngasi कांपोपी डिस्ट्रिक्ट कुकी सिना कांला तुबी तमना थमजलालिबा अदुसु हानदगी बफर जोन लथुक्तना मफम अमा ओइबना सिक्योरिटी ngalga थमलखि NPA की प्रेसिडेंट अवांगबो की वफम युफम याउदी रतन कुमार मणिपुर की इरांग कांग्रेस ना सु तोरंबा अदुगा डिस्ट्रिक्ट यांखलंखिबा नमरु ओइरगा थोलकपनि हाइना NPA प्रेसिडेंट अवांगबो निमाइना फोंदोखिबा वफम युफम याउदबनि हाइना हानगी मिनिस्टर डॉक्टर के चतुंगमाना फोंदोखरे हिरम मसी मरी लेना कांग्रेस बाबना पांथोके पाउगी मिफम अमदा मांगना हाइ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा लेंगा अमगी तोखम थोकप मथौदांग सिंग मणिपुर की ओइनदी ऑन्थोकप फिममदा थमलिबा सि कनाना ओहेनबनो हाइबो असि अवांगबो निमाइना खंफम थोई हाइना फोंदोली बीजेपी ने लुचिंबे NDA लेंगा के असोइबा लोसिंगना थमलगा कांग्रेस पार्टी दा ताइनबगी मौंगदा लापो लाइबक थिबिनी कुमजा 2008 की अगस्त 22 दा कुकी की लालो सिंगी अपुन बॉडी केनो अमदी यूपे के सेंटर अमदी स्टेट लेंगा के मुक्ते पिनखिबा सु एग्रीमेंट असि मणिपुर दा तंगु लेताबा पोंगनाबा तौखिबनी मणिपुर थुगानबा तौखिबा नते याना चे अदुदा ग्राउंड रूल सिंग चपचाना सेंदोना इंसर्जेंट ग्रुप सिंग असि मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोकदबा थबक तौबा यादबा डेजिग्नेटेड केम्पदगी हेंदोकपा यादबा अमदी मॉनिटरिंग टीम सेंदोना चेक्सिन सुगी काउंसिल सिंग गाना चलहलंबना मतम अदुदा इरांग थोकते बीजेपी लेंगा लापदगी कांग्रेस की मतम सेनबा ग्राउंड रूल सिंग असि ngakpa ngamdabdai kumja 2023 की इरांग असि थोलकपनि हाइना मांगना सेंदोरली नकल अमरमदा ngasi मिफम अदुदा सरुक याखिबा हानगी मिनिस्टर के लोकेन हाइ मिपुंग खुदिमना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की खुदोंचाबा सिंग्याम थुनि यांगना फंगनाबा कांग्रेस की मतमदा अनौबा डिस्ट्रिक्ट तरेट अमगा हापसिनदना डिस्ट्रिक्ट तरा तरुक सोलंबनी पॉलिटिकल इंजिदा अमदा डिस्ट्रिक्ट खाइदोखिबा नते लेंगा चोकनि पाइबा हैत्रगा कांग्रेसना अहेनबा डिस्ट्रिक्ट खाइदोलंबदा ngasi मणिपुर वाबने हाइबिसि अरानबनि हाइकी मांगना मखातान हाइ ngasi मणिपुरना कांखोंग चाइलेबा लो एंड ऑर्डर ngakpa ngamlaktraga चौखटपा मणिपुर अमगी मंगलादा कांग्रेसना तथरंगी खोंतांग असिना थोअनबनि हाइना फोंदोकपा अंगपा पोई कांग्रेस की मतना पाइखलाबा चौखट थरांगी थबक थोरमसि कुमजा 2017 दगी पालके बीजेपी ना लुचिंग बलेंगा असिना ngasi भाव माइकुम हांदोकपा लोइबा ngamdana लेरिबनि मणिपुर बतंगदु लेताबा पुंसिरोंदा हंजलनाबा चंचललबा पॉलिटिकल मूवमेंट असि खंगफम थोई मणिपुर की मियागी इहुन खंगना थबक तौरपा नेशनल अमदी रीजनल पार्टी सिंगी थबक थोरमसिबु कांग्रेसना सौगली असिगुम्बा मणिपुर इंटरेस्ट कांग्रेसना तौरपा थबक थोरमसिंगचु पॉलिटिकल पार्टी सिंगना सौगपन थोई हाइना मांगना फोंदोरखी हजिकी ओइनदी मतांग असिदा पाउलो सिंजरी ख्वाइ पुनबा अमुक हाना काइखुमनबु सरी